molba na kneza Milana, potpisano od 520 kmetova i to iz okruga Kumanovskog, Kratovskog, Palanačkog, Štipskog, Petrićkog, Strumičkog i Kočanskog sa 220 opštinskih pečata, izdana 2. juna 1878. na Kozjaku. Mi smo ti, gospodaru naš, čisti Srbi, da čisti ne možemo biti, što svedoče tolike episkupije i mitropolije, još našim Svetim Savom osnovane kao u Moravici, Kumanovske nahije, Banjska mitropolija u Ćustendilu, Samokovu, Bregalnici i Morozvišska episkupija i mnoge druge, koje bejahu i od kojih se i do današnjega dana nahode tragovi, što svedoči naš sačuvani čisti srpski stari jezik kojim su govorili još carevi i kraljevi naši, što svedoče naši čisti i pravi stari srpski običaji, naša prava i čisto stara srpska nošnja i mnogo drugo, kao i sve i sva, da smo pravi i čisti Srbi i ništa više i ništa drugo. Mi potpisani kao najčistiji i pravi stari Srbi, a iz najčistije i korenitije srpske zemlje, još i posljednji put koleno priklono molimo vašu svetlost, našeg premilog gospodara, svetlog kralja, da nas ma kojim načinom i sredstvima oslobodi petostoletnog ropstva i prisajedini našoj zemlji, Knjaževini Srbiji, inače pogranične nahije Kumanovska, Krivorečka pa i Kratovska, boriv se zajedno sa našom bratskom srpskom vojskom. Protivu našeg opšteg dušmanina, ne samo da ne smemo i ne možemo naše vratove opet uvući u njegov jaram, nego smo se rešili pre toga svi utamaniti se i zatrti se sa našim